Kastap kabasuk bagbakamenye pi baro kani kadi DD News Meghalaya yipriang sobaya pi Shaki Khubor step menta kasngi. Deshwa bingini pai Shaki Khubor ki bebnya ngini petchwai kini kimat ki bakam kongsan. Khlad urang ba basan posnam karta bashat tenra kali hasurok ba NH6 hanampo petkrat unongnya na kate kajaka. Sedang ke Manipur ya ke Pulse Polio Drive Arhajar Arpumdrio balai sengi in mentoy R point kendai polak ngut ki kena ha kajela. Leo Amit Shah ya ke PM Family ke Tracker Pilot ha Gujarat ban pet ngor ya ke koit ke khia bat ke puli puthi ki kena. Binkin mau umudi ya ke thom jongkeri ha ki binta shathe ke pirthai haba ai jinkren ha Seychelles National Assembly. But hakasin ka baning kong poi ka Canada sha ka FIFA World Cup round bakhan rio limba ka jingjob ha ka extra time. Mintang ini pai shwa Shaki Khubor na kaleng kajela. Uwe urang ba ula khla no hagajing sha tenra kali kabaja hasurok ba NH6 hajan kashnong mau kapya hanong po. Ribhoy district hagajan mit sngi ublay. Ya ute urang ba la tip kerteng kum Christopher Dingdo karkum kajingte bala yolum laong ba ute urang ba ula persyang panjam ya kesurok hakapor kumba new steng AA janmien hakaba kawe kakali kabala pinher stat baha kalak tenra yu bat pet karat na kate kajaka. Tangshu ja kane kajingja bat ute urang ba ula klat no ha kate kajaka. Kipulit kanongpo police station kila poi sha kate kajaka bar kila ra no ya ka met jong ute urang ba sha civil hospital banle ya ka postmortem. Bar kipulit kidang pelong ru ya ka jing toket. Kipulit kila pelong ya kate ka jing thwet ya kate ka trok bala pet krat. Bar kumjuru ya unong niya haringkat ka jing ay jing maham ban bat ya ute ubriu sha ka police station ki ba marjan khamtam kitoy ki bahab ha ka surok ba Shillong. Mintang ini pai shwa Shaki Khubor na kaleng ka than stay lamingi. Kajila Manipur kala asdang ya ka Pulse Polio Immunization Program Arhajar Arpundrio balai sengi hapo ka National Immunization Day bala bu thong ba kani ka poi shaka R point kndai pholak ngun ki hybrid ki ba hapo sansnem karita habaro kawe kajila ya kani ka campaign laple ha impal bala bo ya ki jaka aitika ha keleng ki binta ka district bala bu thong ru bandon da ka jingle jingo ya manla kiwe pat kiwe ki yeng ben pintikna babaro ki khana kinyo ya kani kala jingeda Hachura Chanpur kinongtre ki katanat ka kot ka khia bakentup ya ka Dr. Henko Nen Maite bar ka Dr. Kholi Sanya Monica kila pet ngor ya kani ka program Kibor pinyat kila yutho ba ka India kala long ka balan na ka jingpang polio la khat arsnam Bat banjur ya ka jing dan kam pan ai tika khnang ba kane ka jing pang kanum yo lat pan wan thom ya ka met bar ka kintu ya ki pat ba ban sno ktilang khnang ba ki khna baro kin yo jingeda na kane ka jing pang. Today is the launching day for Intensified Pulse Polio Immunization or the National Immunization Day 2026. So it is a very important public health initiative which has been taken up by the Ministry of Health and Family Welfare and which is dedicated to all the children to make sure that all the children are protected from polio.
And then our country, India, has been polio-free for the last 12 years, and this has been made possible because of the sustained effort of the health workers through intensive immunization. And we need to sustain this till polio itself is totally eradicated globally. And because of that, every year whenever any IPPI or pulse polio program is conducted, we have to make sure that all the children under 0 to 5 years of age is brought to any polio booth for vaccination. For this IPPI 2026, target population is 25,823 for Khubor district, and then there will be 331 booths. Booth day is today, that is 28th of June, and then from tomorrow, workers will be going house to house tomorrow and day after. So they will try to immunize all the children below 5 years within these 3 days. Kajing tua khendau ha Arunachal Pradesh ha ki binta ka Lower Siang district kala khang ya kajing tuit ben ka hawa CG ha ka ba kani kala pilong ya kajing lang ka bajur ha ka than ki Borsensha district kala pinmi ya kajing mana sha ki patba bashong ha ka binta bashroom kimtop ya ka binta ka Assam ha ka ba ki dokhon ya ka wa CG kum ka kai ba ki nong shong shnong kinlong ki ba pikir halor kani ki he sarkar ki la pin pau ya ki jing ngos ear habayo ba kini ki bala langpung ki la ban bethei ha kanu kapor lada ka jing hap slap ka beteng bat ki la shimru ya ki sinjam banyada na kinu ki jing ma ya upat ba mintagini phai shaki Khubor na kelengkari Menteri Ketenat ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah ulak pele ya ke jing sedang ya ke PM Family Care Tracker Pilot Project Hagandi Nagar Gujarat ban petngor bat but din da ki board digital ya ke kot kakhya ke bam kadi ke puli puthi ya ki hybrid nado ke por badang pun tad hado bekin kenjo ya kereta bakhat prasnam limba kani indon unique Bapinya so bat ka birth registration number ne ABHA ID ban pit benya ya kajing IT ka kajing bambiang kijing bam tayment kajing lit school badru kajing pep school shitengpor bat da kani inla ban yo jing tip khnang ba inla ban shim ya kasin jam bat day halo kini kibinta usha ula ong bakane kasin jam kan pintikina ya kajing poi kajing pinmintoy shado kinong shong shnong ba hakendong Hagani kesngiu Amit Shah ula pelat pat baru ya ke health passports na ke binta ki kena bat ula kawe lamaru kum ke jingple ya ke bus babam da ke bor electric ya ke bala mang na ke PM e-bus service Hagandi Nagar આ કેર ટ્રેકરના માધ્યમથી જન્મ મૃત્યુ પંજીકરણ સ્વાસ્થ્ય પોષણ શિક્ષા અને સમાજ કલ્યાણ આ બધા જ વિભાગોને એક સાથે જોડી અને લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચવાનો એક સુંદર પ્રયાસ એક પ્રયોગાત્મક રૂપે આજે ગાંધીનગર લોકસભાની અંદર થયો છે નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે દેશના સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની અંદર આમૂલચૂર પરિવર્તન મને એની બહુ વિશેષ વાત નથી કરવી દેશને જરૂર હોય એટલા ડોક્ટરોના નિર્માણથી લઈ 5 લાખ સુધીની બધા ઇલાજો મફત દરેક 70 કરોડ નાગરિકોને મળે ત્યાં સુધીની વ્યવસ્થા કરી દવાઓ સસ્તી મળે હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આગળ વધે આયુષના માધ્યમથી આપણી પરંપરાગત આરોગ્યની પદ્ધતિઓ પુનર્જીવિત થાય એમાં રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના માધ્યમથી એનો સાયન્ટિફિક ડેટા ઊભો થાય અને એની સ્વીકૃતિ વધે ત્યાં સુધી અનેક કાર્યક્રમો નરેન્દ્રભાઈ હાથમાં લીધા અને આજે એના મોનિટરિંગ માટે પીએમ હેલ્થ કેર
ટ્રેકર એની શરૂઆત થઈ છે. Umintri rang ba ka Sarkar Padang Ushifraj Singh Chauhan ulaong ba ka thong ban pinpoy ya kari India shaka kerdan kari bala kiu shakman in la tang lada kishnong nong kendong kilong ki ba paho pahai. Habakren ha ka Rural Development Conference ha New Delhi ha ka jingpet binya ya ka scheme ba ka jingpin kala thumai bawanra da ka Sarkar. Ula pin benaru ba ka MGNREGA in sapin kutno hakalai pautarek jilliu bat bujli pat taka viskit Bharat VBG Ramji kaban sa sedang nado ka shitarik naitung hapo kani ka scheme kipat ba kinyo ya ka jing pintikna ya ka jingyo bella bana ka shispa sngi shaka shispa arpusan sngi par ha kani ka scheme in bo hakmat ha ki kampin roy pan pro dak da kishnong limba ki project bala minjo da ka gram sabha ban pintikna ya ka jingyo kam ba ka jingkeo ha ka liang ka jingtai jingshna. आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए विकसित गांव और समृद्ध गांव, ऐसे गांव जो रोजगार युक्त हो, गरीबी मुक्त हो, जहां बुनियादी सुविधाएं हो, स्वावलंबी हो, और उसी के लिए ये ग्रामीण विकास सम्मेलन हो रहा है 2 दिन का. एक दिन ऑफिसर्स बैठ के इस पर चिंतन कर रहे हैं ग्रामीण विकास की हर एक योजनाओं के बारे में, चाहे वो विकसित भारत जीराम जी हो, आवास की योजना हो, सड़कों की योजना हो, या हमारे ग्रामीण आजीविका मिशन हो, वाटर सेट की स्कीम्स हो, पेंशन की योजनाएं हो, सब पर विस्तार से चर्चा और बातचीत चल रही है. कहाँ स्ट्रेंथ, कौन सी चीजें हमारी ताकत है और कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ रिफॉर्म्स करना है, चीजें ठीक करना है, उस पर आज सारे ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं. सुझाव भी आएंगे, वो भी लिए जा रहे हैं. और कल हमारे सारे ग्रामीण विकास मंत्री दिल्ली आएंगे, उनके सामने प्रेजेंटेशन होगा इन योजनाओं को ठीक ढंग से जमीन पर उतारने के लिए. और उसके बाद सभी ग्रामीण विकास मंत्री अपनी बात भी रखेंगे. हमारा पूरा देश बिना किसी भेदभाव के एक है, हम सब भारत माँ के लाल, और इसलिए हर एक राज्य में गांव का विकास सुनिश्चित हो, रोजगार मिले और बाकी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो. इसमें यह ग्रामीण विकास सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा. Mintang ini paish ki Khubor na keleng kaperthai. Umintri rang badu kari Narendra Modi ulayo ban ai jingkren ha ka National Assembly jong kari Seychelles bat kani kalong umaumer bathumai ba umodi ulala ban pindem ba kani kade ka sen ka ba arpho bo ai jingkren ha ki yeng dorbar jong ki wei pat kiri nado bo shimti ya ka shuki mintri rang badu kari Umintri rang badu haba kren ula kintu ya ka jingker shanlang jong kiri kaperthai na kabinta kiri badon haki lan bashathe ne global south bat kiri dawlin nong badang keu shakman ne small island developing states da ka ba ong ba kiri ki baduna tam ka jing pinjabo ya kamariang kimde maki pinban ngat ha ka jing shakta bajur kane ka jing le a jing kren umintri rang ba do kalala ban pinrung ya ka Seychelles banrung ha kari ba umudi ulalet ban a jing kren But dakane hi kaphalang ya ka jing nang keo ya ka jing yedai ka India baki wei pat kiri hakaleng ka perthai. The global south and especially the island nations are the most impacted by climate change. Its effects are already visible on our coastlines, in the marine ecosystems, in weather patterns, and in our communities. We both firmly believe that those who have contributed the least to climate change should not bear the greatest burden of its consequences. Climate action must be guided by fairness,
responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. Umintri rang ba do kari Narendra Modi ula banjur halo ke jingdan kam jong ke climate justice da ka ba ong ba kiri ki ba duna tam sha ke jingmi le jabo kimdi ban mat ke jingta ki ba jor tam na ka jilla ka sun beneng ula ong ru ba ka senjam banya khon persha ya ke jingkala ka sun beneng ki dei ban long kat kum ka nong rim jong ke jing bishar hom ke jing ke khle ba ke jing ya ringkat umintri rang ba do ula pentikna biang Ruya ke jingkula jong kari India ban yang ringkan bat kiriu daulenong badang kiu shathe ne small island developing states bat kular ba ke jing e jong kini kide ki phang pedeng ban yai tai ha kari haba yakren halo ke jingkala ka sun beneng विशेष रूप से द्वीप राष्ट्र Honorable members, the global south and especially the island nations are the most impacted by climate change. Its effects are already visible on our coastlines, in the marine ecosystems, in weather patterns, and in our communities. We both firmly believe that those who have contributed the least to climate change should not bear the greatest burden of its consequences. Climate action must be guided by fairness, responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. India has sought to lead by example. Over the last decade, we have undertaken one of the world's largest expansions of renewable energy. We have championed sustainable lifestyle through Mission Life, Lifestyle for Environment. Kishipai Duriau Jongkari India ka INS Tarkash Kalashim Binta Hakajing Rakhi Yakajing Dap Sun Post Nem ka National Day Celebrations Jongkari Public of Seychelles Kabala Pinpau Yakajing Day Kabas Kem Bar Kabane Hapedeng Kini ki Artali Kiri Yakajing Kun Shipai Badon Kumba Arpukandai Ngut Kintubru Yalai Ngut Kikinthe La Yalam do Usab Lieutenant Unak Dev Bat la ya shim binta ha ka jing yat pat ba da ka ba pin I ya ka jing long rinti ka jing trei hong ba ka jing tibet jong ka Indian Navy ha ka ne ka jing let jongo ya ka Seychelles ka INS Tarkash kala ya shim binta ru ha ka jing ya kren phlew jing mun bat ru kila ya shim binta ha ki kam ki ba ya dei bat ki pat ba da ka thong mat pin khlan ya ka jing ya trei lang ha pedeng ki ari bat ban kin tiu ya ka jing shngan ha ka duriau ha ka than Indian Ocean Kiken hon ai jing erap ne rescue team ha Venezuela kidang peteng ya ka jing wat ya ki badang im. Hadien ka jing ke ujumai bashir ke baha ka bala pelong ya ki hajar ngut banja rangai. Kinong ai jing erap kidang ti ya ki yeng bala tua da ka ba persang kat bala ban pelat im ya ki ba sakut hapo ne ka jing ban ki linkhot linkhai jong ki yeng ki bala julor. Bat ki binta ki bala khlem. Ha ka jo kapor ki jing ya priu bar ka jing khen ya ka jing julor kidang yai keu ban ki bala yo pelat im hado menta kila kot sha kalai pulai ngut Kari Seychelles kalala ban rakhe ya ka 5th National Day ha ka ba u President Jongka u Dr. Patrick Hermini Ula ay ka jingkren siya kinong song ha kari ka ba lakado ya ka jingkiw shakmat kari ha kini ki Sun Post nem ki bala let.
Ula kedau ya kejing job bakum kari kalala ban kinjo ha karoi kapar kejing long shiteli bat kedau ya kathong trikam kaba kta ya kamaryang ba kejing bo hakmat ya kisamla. Strengthened, we have remained steadfast in our commitment to friendship, mutual respect, peaceful coexistence, and constructive international cooperation. The progress we celebrate today has been made possible through the resilience and determination of the Seychellois people, strengthened by the friendship, solidarity, and cooperation of our international partners. For this, we express our sincere gratitude. As we celebrate this Golden Jubilee, we reaffirm our commitment to strengthening the bonds of friendship that unite our countries and to working together in pursuit of a more peaceful, prosperous, and sustainable future. Once again, welcome to Seychelles, and thank you for honoring us with your presence in this memorable occasion. My fellow Seychellois, as we celebrate 50 years of our nation's independence, it is only fitting that I continue this address in our mother tongue, Creole Seychellois, the language that reflects our identity, our heritage, and the enduring spirit of our people. Mintag ini pai Syaki Khubor yalak kai. Menteri Ketenat ki kam yalak kai jong sarkar jela ubak wailan miki shila ulalet bani shim binta kum ukongsan ha kesngi pinkot ya ke 16 edition 6-a-side football tournament arajar arpun rio ha chiliang rat ha kani ka limpong lawan bani shim binta de ki lai phuwi tili ki kin hon yalak kai ha ka ba poisha ka final kilong ka Yalong Sports Club bat ka Resilience Club Hakaba ka Yalong Sports Club kala yora ya ka nam la do da iwe la not ringkat ka song pisa balai pau hajar tingka bar ka bawan ba arpan kala yo ya ka song pisa ba khatsan hajar tingka hakani kisngi na kalyang menteri ru ul ahyar madan penshim binta kum unong yela kai hakajing yela kai parlong hakaba ka 2 Juwai veterans kala pelim ya ka Chiliang Raj veterans da san la iwe Habakran hagani kesngi uba wailat ulapin bena baha ka National Games ban wan Hajantia Hills kan yo ban pilong lai teli ki jat jingila kai na disciplines bad ula a jingero ru ya kashnong kibala mi shakmat bante ya kamadan nila kai na binta ban kintiu ki samla badon sab hagani kalan ka game lani ketika World Cup ko watang di India men participate ko huni de chamit kate penju ko popular yong ke game Canadian yong ke Meghalaya hi kam de TV i de perchangi punku ya kini ka tournament ya kini ka game hawa dele in support na do ki grassroots football to the M hockey chnong lo pher du pher the support di football club kam TV ka sarkar Meghalaya ya gawan gawa participate haka I League 3 ya rap ka sarkar Meghalaya san paulak ya gawa participate haka I League haka top to e lekror ni wadak dang e ka check lekror yang selong le jongo participate haka I League bat kami man katte jan ngoro de tip video bici Khubor lene de new like no TV pi pat wan harot hai tai hapo mo khanu uyo bi to kami man katte ka jingchna ya ka football stadium ko he tam hapo ri India to dalai ka chukmat hini hapo Meghalaya ge i Ka Canada kalala benrung ha ka history jong ka FIFA da ka balala ben job badru ben long ka sin ka bening kong e ben poi sha ka round ka ba khan rio limba ka jing job ka bala one ha ka extra time hadien ka jing khun ka ba ya khat bha baro artli kiri kim shim lala ben thap kol hadu shwa ben kot ka kalamit bar ka Canada kalala ben thap kol ha ka extra time limba ka kol ka ba itanat bha kate ka jing job tang ba ka pins cam ya ka Canada ban poi sha ka knockout stage Henry kala longru ka jing yo nam ka bakraw jongka ha ka te ka limpong ka ba he
Kaladon ke jingshat kemen kabakrau hapadeng ki rangila kai bat kumjuru ya kinong kershan hadin ya ke jingyo rung ke Canada. Kaba kalala ban pinkhe imbiang ya ke jingtmu jongka ban yo ru ya ke jaka haringkat ka khanriu tili kitim. Kajingya linti kakenho nila kai cricket kikinthai jongkari India haka Women's T20 World Cup kala pulom no hadin bako Australia kalala ban pillim bat ban thau record kabala pellong hamadan Lord London bada kabala pillim ya kakenhon kabala yalam da ka Harmanpreet kor da Henry weekend bat rung sendan sha kajingya khun semi final. Da kabatit ningkong kari India kala kamai shispa nyopo Henry do saw wicket. Kabala yarap da ka jingla banila kai bha jong kinong tin ba shakmat kata ka Smriti Mandhan bat ka Shifali Verma hadin kata ka captain ka Harmanpreet Kaur kala tit bha da ka ba kamai hado sapun run na ka arpusan ball. Wat hapadeng ka jingsha pinha wicket ha ka basdang ko Australia kalala khekhle biang ha ka jingila kai. Hakaba ka Elise Perry baka Ashley Gardiner kalala bantit bat kamay palat sampauran marwe. Kinia arngut kila ilam ya ko Australia ban poisha ka shispa nyo pu aran bat hap sa wicket haka khakhandai over. Kabala long ka jingbe thmu kabahe tam kala job haka history jong ka Women's T20 World Cup bat pinkuru ya ka jingkermen jong ka Re India bandrung sha ka semi final. Dia minta ngini pet ya ke jinglong jingman ke sun beneng ha ke leng ke binta jong ke jela. Hatura ke jingkriat kalong laipo degree Celsius baga jingshet kalong laipo sau degree Celsius ke jingsngam ka hau minta kesngi kalong nyopun riu na ka shispa ke jinghap slap kalong kendai point r millimeter. Haba pai pat chenong ba shilong ke jingkriat kalong arpusan degree Celsius baga jingshet kalong apupra degree Celsius ke jingsngam ka hau minta kesngi kalong nyopu sau na ka shispa ke jinghap slap kalong iway point iway millimeter. Kat ba hajuai pat kejing kriat kalong arpusau degree Celsius, ba kejing shet kalong arpuhnyo degree Celsius, kejing sngem ka hau menta sngi kalong hnyo puhnyo na kashispa, kejing hap slap kalong khatsau millimeter. Kandon kejing hap slap ba malu mala ba kejing tiet upper that habon kijaka hatura shlong bat juai. Schwaben poi shaka bakut jong kene ka thuk khubor menta ka stem ngine pet biang sa sisin ya kini kimat ki bakong san. Khalad urang ba basampos nem karita basha tendra kali hasurok ba NH6 hanong po pet karat unong nya na kate ka jaka. Sedang ke Manipur ya ke Pulse Polio Drive arajar arpun reu balai sni inventoy ar point kendai polak ngut ki kena ha ke jaka. Leo Amit Shah ya ke PM Family Care Tracker Pilot ha Gujarat dan Pitngor ya ke kot kekia bat ke puli putih ki kena. Binkin mau umudi ya ke Thom Jongkari ha ke binta Shathe ke Perthai ha ke ba Arjun Kren ha Seychelles National Assembly. Bad ha ke Sin ke Baningkong poi ke Canada sha ke FIFA World Cup round ba khanreu limba ke jingjob ha ke extra time.
Di perlok katu ngilak poi syakabakut jong ketuk Khubor jungi minta ka stem. Hadu bangin day syambiang bat pi shibit janmit. Pilaru ban buddi ningi haki rinsan social media na benta ki weipat ki Khubor. Gani kadi DD News Meghalaya kublai pi baro.